Pomagajte, dajte. Prosim, pomagajte v Bogu. A mi lahko kaj daste? Dajte, če lahko. Kaj malo. Nekaj nam dajte, no. Prosim, pomagajte. Ej, kaj se dogaja? Zakaj gre? Jezus iz Nazareta gre mimo. Jezus! Jezus! Davidov sin, usmili se me! Kaj hočeš, da ti storim? Gospod, da bi spregledal. Spreglej. Tvoja vera te je rešila. Vidim. Slavite Gospoda!